Kachinghon Gorting Chirtumdoan, Yundum Kachinghon, Karbi Anglong Autonomous Council, Honorable CM Dr. Tulira Hangon, Wangit Bomba Kato Kabita Trumpet, Ben Asekete, Ben Richard and Visinang, Yundum Kachinghon Nai, Honorable CM of Karbi Anglong Autonomous Council, Akihai Dr. Tulira Hang. Alangli Itum Kachikhanai, Man Penkedo, the most dynamic leader of our land, Honorable CM, Alangli Kichari Kemisena Chok, Puthot Piningkan Sitame, Ilitum, Karbi Anglong De, Mate District Along Army, Ilitum Talon Ponlong Lo, Alangli Kachipedum Piga Jok, Alangli, Lapuson Asai Kemisen Kedeng Penajok, Ilitum Puthot Nadak, Piningkan Sitame, Longnit High School Patok Lam, Batchena Klam Long, Ilitum Chetong Long Long. Lasi puthot ase kecil penilitum sang sepin pelalang lipan coro ponsinan Richard Epinsinan ilitum Kachinghon Honorable CM Akihai Dr. Tulira Hang. Ahorlo di penuhet malitum apana ketana samphot piningkan pen ilitum Karbi Anglong De Mate District Along Army ilitum ningkan hini becita Longnong lasi penangan atum ke kubusi indeng toxic rahini kele rong mapu mathada matum tado sitame ilitum pinpur danglote keceng si ilitum Pu District Along Army pen pinpur danglote ilitum penengkanan ke indeng toxic rahini yang denganlo Nasi alang di kemisen pen kecarian jok, itu laku songan di sami kata London long, pola alang di kantor parking lo. Nasi nili Kachinghon, man pen di golong itu an, hansami ada kateng song long an ke bang pen, alang di cuma boha, singi je pansi, nil cuning udah. Lapen ke laku songan di kemelong, itu nolong macam dong. Respected host lady of